Ćao svima, evo u ovom klipu pokazat ću vam kako da instalirate neki program na Linux Mintu. Znači, prvo što treba da uradite to je da startujete Software Manager. Znači, uđete ovdje u meni, idete evo ga ovdje Software Manager, onda vam on traži password računara, vi ukucate password, znači ne password Gmaila, Hotmaila, Yahoo i tako, nego password svog računara. Onda se ovdje malo sačeka, evo ga on startuje. I ovdje vam je doduše sve podeljeno u paketi kao kategorije. Pa da, kategorije, evo piše kategorije. Imate tu grafiku, office, games, akcesorije, sound, video, internet i tako dalje. Fontovi i to tako. Evo ja ću na primjer ući u grafik, znači svuda isto, uvijek se tako instalira. Evo, uzet ću ovaj Blender. Startujemo Blender. Idemo ovdje install, znači ako hoćete, evo, prvo pogledate kako, lepo to. Tako, vidite malo slike i onda idete install. Znači ono se ovdje sad malo puni, dok se to puni ja ću vam pričam. Evo ovdje piše koliko je veliki, znači koliko je veliki taj file. Doduše svi ovi downloadovi na Linuxu su mali, ne mogu da kažem da je nešto mnogo veliko. Evo ovo je 28 megabita ili 117, pa nemam pojma. Ma nije bitno, vi samo skidite, pa kad vam piše onaj disk low space, onda brište. Evo sad ću vam pokažem i kako se briše, samo da se završi. Ajde, evo ga, gotovo je. Znači, instalirali smo Blender. Evo, uđemo ovdje. To koje je bilo, da, Graphics, evo, idem Graphics, Blender je tu. Ja neću da ga startujem, nego pokazat ću vam odmah kako da izbrišete. Znači, da bi izbrisali file, morate ponovno da uđete tu i kliknete Remove. I onda se ono ponovo puni dole, a samo brže, mnogo brže. I izbrišite file. To je ta. Mislim, nije ništa teško, to je jako prosto da instalirate i izbrišite neki file. Hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, subscribeujte i ćao!